Hello children, let's start our English lesson. Саламатсыңар балдар. Азыр биз англис тил сабагын баштайбыз. The theme of the lesson countries. Бүгүнкү сабактын темасы өлкөлөр. The aim of the lesson to learn the names, flags, currency, meals of the countries and to make up your own sentences. Бүгүнкү сабагыбыздын максаты ошол өлкөлөрдүн аттарын, желектерин, акча бирдигин, улуттук тамак аштарын үйрөнүү жана аларга сүйлөм түзүү. Now children, let's match the country with the number. Great Britain, Kyrgyzstan, Russia, Spain, Italy, Japan, the USA, France, China. Балдар, сандарга карап туруп, өлкөлөрдүн аттарын таап, дептерибизге жазабыз. Now children, let's do exercise 3. Where are these capital cities? Бул кайсыл өлкөлөрдүн борбор шаарлары? Бишкек, Paris, London, Tokyo, Moscow. What country is the money from? Бул кайсыл өлкөнүн акча бирдиктери? The dollar, the yuan, the yen, the pound, the ruble. What country is the flag from? Бул кайсыл өлкөнүн желектери? Where is the food from? Бул кайсыл өлкөнүн улуттук тамактары? Sushi, hamburger, бешбармак, spaghetti, gazpacho. Балдар, ушул көнүгүүлөрдү дептерге жазып аткарабыз. What country are you from? From Canada. What country are you from? From the USA. What country are you from? From the Philippines. What country are you from? From Korea. No matter where you are, you're always in my heart. No matter who you are, you'll always be my friend. What country are you from? From Australia. What country are you from? From Russia. What country are you from? From Germany. What country are you from? From China. No matter where you are, you're always in my heart. No matter who you are, you'll always be my friend. Do-do-do-do-do-do. Your homework, exercise 2 on page 17. To learn the song and the countries. Картага карап, өлкөлөрдүн аттарын таап, дептерге жазабыз жана ырды жаттайбыз. The lesson is over. Goodbye.